Itũra-inĩ rĩa Ndũnyũ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkuo nyũmba cia gũkomborithia cia Michael Munene cirĩ. Akomboria nyũmba ici maya gũtarwo arĩa amwe ya arĩa marĩ na mũnyaka mũnene mahinda-inĩ maya bũrũri ũrang'ethanĩra na kĩng'ũki kĩa COVID-19, amu Munene nĩarĩkĩtie kũmera matikarehe nyũmba kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Wakati janga hili litokea, nilikumbuka vile mimi nilikuwa tenant na vile nilifungiliwa nje kwa sababu ya kukosa pesa ya kulipia nyumba. Nikaona nikajua hao kwa sababu ya hii janga wengine wamefutwa kazi, wengine hata wana mapato ya vile wataangalia watoto wao chakula. Nikaonelea kama vile mimi Mkenya na vile tunahisiwa na serikali kufanya, ni lazima tusaidie wenzetu. Kwa hivyo mimi nilisema nikachip in niwaondolee rent ya miezi miwili, ili ile pesa wangetumia kulipia rent watumie kuangalia watoto, familia na kununua chakula. Kuringana na Gakuo wa Gachemi uria ni mukombori guku arauga riri ni ikinya ria mwanya, riu akiongerera na kuga mbeca iria arabatie kuriha nyumba egucihuthira kugura irio na indo ingi cia muthingi niguo kuhura njeki family yake. Ndokire haha ni undu wa ugitiri, tondu toguo muona mugiuka ugitiri ni wa gikiro kia iguru. Undu ungi munene witu ndagitari amekaga sure ni uhoro wigi utheru. Riu ningi aroka na kiundu kiega gia bonus ya maundu maya mokite thiini wa thi, maundu ma corona. Na niguo gutigirira akombori matigukorwo makigumirwo ni wagi wa irio hamwe na guthaitira ugwatania wa murimu wa COVID-19, Munene niarikitie kuiga keheri-ini nyumba igiri, imwe iri ya kuiga irio nayo iyo ingi iri ya kuiga keheri mundu uria angikorwo na dalili cia murimu uyu. Tena hii janga ikiendelea hata zaidi, kuwe na lockdown, hata tumetenga pahali store, pahali niwaambia waweke chakula yao na mimi wafanye 3/4 na mimi 1/4 na ni perishable items kama cereals, unga. Alafu tumetenga pahali, kuna watu unajua watu wanatakiwa kukaa pahali pamoja, lakini sasa kuna watu wanaweza kuwa wagonjwa hapa wanakohoa. Sisi hatujui kama wako na hiyo virus na hiyo corona amara, lakini ama wageni wakija tunatenga karumu inaitwa sick bay, ili tupigie simu government health officials waje, kwa sababu sisi tutawachukua kama ni suspect, wa confirm ama wachukue kulingana na protocol ya serikali. Kumana na ndeto ino ene nyumba cia gukomborithia magithingato gwitikira kurumbuia akombori na njira itiganite. Landlords wote wa Kenya tungekuwa na uwezo ni kuwaomba wafanya the same as Dr. Munene, because most Kenyans are suffering. Tunashukuru Landlord wetu kwa sababu ya kutuondolea malipo ya miezi 3. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Francis Wawira.